Kao odgovorni ljudi u ministarstvu, naravno, gledat ćemo da ovaj proces završimo što pre, jer je to prvenstveno interes deteta. I ono što hoću da vam kažem takođe, da danas smo doneli jednu odluku, kao što smo i rekli u petak, a to je odluka da po članu 56 stav 1 Zakona o državnoj upravi nadzorni organ, u ovom slučaju ministarstvo, ima pravo pod određenim okolnostima poverene poslove da oduzme od pokrajine. U ovom slučaju, s obzirom da se radi o takvom slučaju, mi smo doneli odluku, ministarstvo i ja doneli smo odluku danas da ceo ovaj slučaj preuzmemo od pokrajinske vlade, odnosno od pokrajinskog sekretarijata i Centra za socijalni rad i da krenemo sa analizom toga da li je i o kakvim propustima se radi, da li se radi o eventualno kršenju zakona, da li se radi o krivičnom delu i da donesemo odluku što pre. Ono što ja mogu da vam kažem kao ministar, to je da ćemo svakako raditi u skladu sa zakonom i u interesu deteta. Ono što sam ja uradio preliminarno od petka do danas jeste da sam razgovarao sa stručnim ljudima iz ministarstva koji su pregledali već dosijeja koja postoje iz Subotice i načelno već smo ustanovili da postoje, da kažem, propusti u radu, ali da oni nisu nešto što svakako ne možemo da ispravimo u narednom periodu i da donesemo pozitivno rešenje. Da ne prejudiciram konačnu odluku, svakako komisija koja će danas biti oformljena od 3 člana će još jednom da pregleda sva dokumenta, dostavit će meni eventualne te propuste koje smo nezavično videli da postoje, sa hodogramom i planom kako da izađemo iz tog problema, da nadomestimo te proceduralne probleme. Verujem da ništa drugo pored tih proceduralnih problema neće da iskoči i da će to biti sve i da vrlo brzo donesemo odluku o tome da dete se vrati onima kojima je i na neki način oduzeto i da ministarstvo koje će sada biti nadležno i ja kao ministar donesemo pozitivno rešenje po to dete i po porodicu Savić.